Ruslan. Dubai'ga nemeye katilin bu katil hele. Doha. O katilin. Etajı göreceğim ama korkmayalar mı? Этаж Дубайга салыштырмалуу ол жер бир аз неме, бирок ол жакта эле акыркы жылдары аябай өнүгүп атат. Могу 2022-жылы дүйнөлүк мировой футбол ошол жакта өтөт. Dünya. Etajı görüyor küçük karşılarda birileri Toçka. O şey olasında ne var çağında. O da bile küçük ne. Кичине эле. Onlar zaten yanından parakodlar gelip Türklerdi alıp gitken de soğudaga jaktı. Соодага жакшы. Анан булар ошо акыркы жылдары буларда нефть табылган да чоң. Жердин астынан. Анан булар ошодан кийин катуу өнүгүптү дагы. О, Абдылаким ака немеде өттү. Баягы элдер чөп ташып атты го. Чөп ташып атканда өттү да. Анан Коштектеде Азамат бар эле го, баягы өтүп кеткен. Азамат Раматлык баягы өтүп кетти го, 40 колдо машина авария болуп. Ошонун баласы менен досум болот. Ошонун немеси күнү тажасы күнү. Ол досум ояктан чөп ташып түшүп келатып, машинасы аңталып чөптүн астына алып кеткен. Будалыкта. Тириппи? Ооба. Ана Долоно деген жак бар го, ошол жактан. Анан ояктан сөз кетип, жакта тажада биякта бүт Муратулла чогулган да как раз. Бүт сабайда. Анан ояктан авария болуп кеттик эле анан бияктан балдар общий бар, анан ояктан чөптүн астынан мен досум алып чыгышкан. Жакта өттү чөптүн астында. Чөптүн астына бүктөлүп калган, путтары мындан болуп. Бөлүп тур да. Ошо бир тешик чыгарып кыскача эптеп дем алганга чөптөрдү ачып эптеп окшоштурган. Бирок чөптүн астына ала киретти. Ошо дагы бир жерде чукуп кыскача окшоштурган. Бирок ошо көпчүлүк дагы барып тирик калды. Болсом өлүп калмак экен. Барып шланга киргизип, шланга менен дем алдырып, чөп машинанын ичине кире албай эч ким. Ана баягындай бешли кетме бир нерселерди апарып кайдыкте жерди чукуп, адам бата турган кылып. Ошентип кирип сойлоп алып чыгышкан. Onu баягы ана немен Улан деген баласы бар, баягы шашма. Ошол баягыда өтүп кетти го, баягы эне менен тең ана киши, жер саткан киши. Ошонун баласы бар эле, Улан деген бир шашма, ол дагы өнчө шашып сүйлөп машинаны айдап калат. Ошол рульда экен, ол сүйлөп келет, агысып бир балын жолдун үстүнөн чыгарып тур. Ошол бойдон машина аңталып түшүп калган. Üstünde öken, çöp. Bu dostum üstünde o kalgan o. Acal gitti ha. Ol akası olsa iyilap, men öldüm. Akam артынан bunu жоготом mu dep, onu siylap жүретmiş. Akırı bu yaktan Muratullar kakra çoğulup turgan жерден барып оптум. Анан жээди чукуп ошентип досум алып чыгышты да. Ana аталыктардын кыштоосунун ичинде. Ооба. Анан ол досум бир сыра путу иштебей, бир сына путтары. Мына путтары катыраак. Бир неме деп коебу? Мына буту боюндан жакта жүрүптүр. Кийин жолуга айтып сурап атпайсызбы? Анан ошко барып частный поликлиникада бир жатты, лечение алып чыгып, бир барып путтары мындай путу токтоп экен. Бир мындай бүгүлсө деп кетип калат экен. Ошентип бир сыра лечение алып, анан эми өзүнө келип калды жаш. Çeken abi bir maçta çörüp bir tonla çalar. Ооба. Kendi aldığımız. Allah ya. Kim balası değilse? Азамат. Karahmatlı balası da. Ошол. Kanday Nurkan. Жақсы болып қалдың ба? Не урод атыке? Öt. Mendey tuğa. Үйіңөрде ким қалды? Şu baldарды ehtiyat kıldı ya, tüm ot çağып atkanda ötün tutab kalışmaz. Sibet büyekti. Talantlar kadam jaya ketken. Menen oturamıydı жалгыз эле. Ben senden çıkkandan beri şiir kalmış, şu bildiğinde oturayım. Болып тұр емес ол, айып түйіп кетіп бар. Бірге жатқандарыңа салам айтып қой. Құтылды. Толып тұрды, зарядкасы.
Tak, toluptur ha. Bu olmaz. Bir buna ben verdim yine onu annesi bozuldu kim bilir. Bunu nesi bozuldu? Tanıdıktan bunu koldan sürtüldü o. Ben durayım. Buzuk koyup koydu. Ben verip koydum. Beni öldüren kişidir. İşte yok şey. Niye? Zayleti çok şey mi? Geç sayıp kırık. Bu kadar zaylet kanında zaylet gidetiler. Tonki mi? Çok tonk yemezse. Çal bak bu. Bunday gidet. Bunlar bizim telefonla gitken bir Samsung'da geldi benim zayletine geldi. Sizin Tonki. düşmek de size. Bu tanıdıklarına telefon zayletini sayış gerek. Gelmeni beğendiyse beğendim. Ben bittim. Boş ele turganda qaraganda қолданбай жатқан шөйт. Ha. Boş ele turат eкен қолданбай жатқан окшойт. Buna ne yapayım? Maçtan күлүчү. Seni gör. А, Kol var. жо, maçtan qayıp. Ay. Qayıp келет элем. Yetkili toy olmadı. Ha. Otur da çay içeriz. Ben çay içtim. Yat. Götürdüm ya soğukta. Ahmet Karan'ın burasında saktan duruyor. Yarım saat var veya söyle kolma. Aa, canım saatte şu nime dedi? Özдөр aytты өлүп калат элем достор. Kim var öyle yetkildi ki bunlar? Ошо акасы да кыскасы сабаяктылар биз эки чалганда эле как раз биякта сабайлар чогулган билет да бар биякта сабайлар чогулган. Общий кеттик болуп барышканда. Akşam telefon var ha. Telefon жок болгондо акасы ошо дийлактап атып ошол жерден өлдү да. Ben onu bulalı çatında köprünün arasında kara taş var o. Aa. Köprünün üstünde ana. Geç çatlar. Hı. Şu çöpten basıyor geri kalk kolum var. Otursa böyle bir tarihten köpek iyi böyle. Niye küçülü böyle. Tih beşleri. Çöpten kaçıp gelen sudan alıp onu su katı girediler. Kol yani köprüye tih özlediler. Kokusunu alıp geçsem, bunun da olsam kaçıp gelen buna silekte çeşitli gözümçülü geldi. Çatka gelsem, düşediğime bu böyle düşediğim çal var neyse, zılk var. O şey gelettir, çapam deyip. Amin alay sudan ötkür koyun değil mi? Ölçük iyi. Ömrü zaten meselesi ne eski görse kımızga mas olup geletken eken. Min dedim indim. Şu karı taşın aslında vardı, geçe turgan yer yok öyle. Taşın aslında var öyle çocuk vardı. Mir Cemal. Mir Cemal eken desem bir eken desem. Çö dediler. At salıyor diye. At boş boynuna suya direkt düştü. Oy. Girdiğindiler. Ben atın bıçağına çırağa düştüm. Ha. Çekiliyorlar. Şimdi küpeyken vardı. Onun kulduğuna da geldiğinde atın can başına cılgın duruptur. Çekilip var cılgındılar böyle. Karmasa böyle cılgının düğümür sümbürmeni düzüp gittim. Al kettim. Oy. Bunun gitme örtürülen düşkündüler küpeyke başvuru olup kaldı. Onda öyle çekip suyunu kara koyayım çok taşlar koyup sekirem demel. Bunlar kara taş var bunlar türdegen Oşa uğrattı su. Ama oşa uğragandan keyin kıyla deyip aylanıp kaldı önüne. Gözüm açsam çok taşlar taşın üstüne çıkıp alıp sekirem. Demel şu demel ana turduganlar terek ekкен jeri var mı? Oşa tuşa bargan çağında. Anam derman gitti bilmem. Ölgende cır stakan var iken. Stakanda aldı 100 gram ne bu içiydi. Yiyeceğini ötmez. Ehtiyat bilen al yenişsin sıvır ya. Sonra veriyoruz. İçkeni yedik dedi de. Araştırıp
Oynama o fazla bir şey. Aslında bereket. Basın çalışıyor, sürüyor, beraber. Ya yine görecek diye korkmadım bile. Ayağı tartmaya kaldı, tezemiyor ki. Allah'ım. Aleri götürüyor. Lan ne okuyam ısıtmışsın az biraz önce işte. Hayır bak, öyle giyineceğimde. Geç gün bileceğim. Hemen ciğerim ha. O kifirden de otunun üstüne koyup koyayım da ısırıp duruyorsun ha. Bir mağazadan giyip. Yani benim oturup. Evet mağazadan. Ayağımı tartma lan, hem giyim gene. Şu canıyken az ki oturayım gene. Truva reşke çıktım. Restoranda. Çıksam. Şuradan Truva'na gel. Şuradan bir turası değil. Ne? Bunu ben taşa koyup edeceğim. Oturun dedi. Çıktım daha. Şap basıyorum. Çarşı. Oturdu gel, oturdu gel. Eşkin çırp gel, tağlanıp gel. Canı can başı sındır attı. Benim görmüyor kendekiyim. Boşanırsın da öyle. Benim görüntüler de koyucu atıp. Şunda taşa koyup. Aynen aynen buradan gel atam. Yaxşı kaçması yok. Ayağım tartmayla yaman görür kaldı öyle. Bir bulma da olmaz. Kaça açık öttü boşanda. Primerinden. Canı yok mu? Ben seyfin üstüne çıksam ulan 70 var kaldı le. Ha 72 emili vardı öyle. Siz zaten 83 ders bitiyor orada. 83. Bu yıl 84 bulu. Yaxşı. Eşitse korkusun. Hazır buna canlı söyleyeyim aksakal kim? Eskide Bunlar dedi. Korvanaka. Korban Aka var ha? Ana giymeyin. Korban Aka kaç yaşa kaldı? 86'a çıktı. Ha ol sizden 3 yaş mı? He. Oldu. Siz ondan bir yaş görünsek hıyla. Kim? Korban Aka'dan. O hıyla aksakal ha? Bu eşke çıkmadı değil. Benim açağımda daldan davak gol olup büyüdüm karız albay korkmaya yürüp çoğun ayağını soyunca koyayım da yani eski karız albay bir kalpetkanda tut büyüğüne büyüttü birisi korkmasın da Bu ne der? Sınavlan var. Bunu ne utandı ne olsun liginde? Buna lobulası münir o şey kısacak da Şunu kaç gerek yok yani. şuna sıypap koyacak tınk Az kısa o. sen çok da mayla olayın ne sen vardı Az kısa var. azı kısacak tırp durası Allah kaynak su var sallı su var İşte şu böyle otururken ister. Radyonun o koyun otururken ister dedim. Aderde Cuma'ya prese aldılar. O var, surak var. Ne yoktur? Sağda stoptu. Kaynatam namaz okusular, namaz okusu. Жетекчилери кызматтан алына тургандыгы эскертти. Проблема она очевидна, она серьезная. Бүгүн сиздер менен ачык жана аябай жакшы диалог болот деп ойлойм. Мен атайын министрликтен мектеп жетекчилеринин атайын эл комитетинин активдүү мүчөлөрүн чакырууну суранган. Кээ бирлери онлайн түрүндө катышып жатат. Бардык көйгөйлөрдү ушул жерде отуруп кенен талкуулайт үчүн министрлик тарабынан эч кандай кордоо Azayta var. O yüzden kontrolün valör olup bu içine kurt çıkıyor. Uzun ders sonunda. Onu niye oğlum atasın?
Учурдун алкагында Тümlük биринчи çöğüten, вице-премьер мектеп окуучуларынын ар бир денсаулык өтө маанилүү экенин белгилеп, ар бир мектепте медициналык пункт иштеши зарыл. Koydum boğruda kurtlar Азыркы götürüldük. кырдаалда эмгек акыны көтөрүү эч нерсени чечпей турганын, буга ыраттуу жана Зыяны жок бекен? Зыяны жок бекен? Ошондуктан адегенде Зыяны жок экен, иштеп чыгып, кырап анын кыштым. негизинде эмгек акы Анын маселеси оңгорлар мı? чечилерин белгиледи. Ал кошумчалагандай, Şöyle ар бир класс үчүн, ар бир дисциплина Hı. үчүн деталдуу окуу программасы иштелип чыгышы керек. Eski boş koygan cevabım yok. Базалык сабактардын саны Elmi yarıda çoğuşu gene şurası. кооптуу жагдай жаратаарын эске салып, мектептердеги табигый жана гуманитардык сабактардын Askeri санын кайрадан карап чыгуу боюнча İlahi varganda kotur ol öldü hep başladı. Bu görse, базалык предметтердин саны Көрсө, кыскартуу боюнча арган үшін kotur olar. биз өсүп келе жаткан Bize aytkan eken, жаңы заманбап билимге муктаж Nişkil atasın dedi. Men bana sonra ne ekendim? Nişkil atasın, yüzüne jatasın. Yüzüne jatasın. İş solu odattı. Nişkil atasın. Geç getirmem dedi. Аркеттеги окутуу программасында базалык сабактардын санын көбөйтүү боюнча Bolmayacak gelip bana böyle yeken gelsin. Bile oldu. Kızım aralaş oturmayın dile. Bir oyun bile deneyez. Kızım salayın desin bana soğuk. 10 yıldan beri toptan sallam. Muallimдердин эмгек акысы боюнча айткан Новиковдун сөзүнө Buna yaptı iş açıyorum. орунбасары Надира Жусупбекова жооп кылып, мектептердеги класс жетекчилеринин, ошондой эле көргөн кызматкерлердин эмгек акысы Kullananı eli çakıyorum. болоорун айткан. Жана талант камалбай. Билим берүүнүн Жерден сапатын бошоп кыска убакытта жогорулатуу үчүн билим берүү Evet, системасында 8-9 жыл oldu. отурумун жүрүшүндө белгиледи. У нас произошли изменения. Вы, может быть, мына Амына Кыргыз вот билим берүү академиясына жаңы Gelgi жетекчилер. görev alıp bunu 2-6 ay oldu. Билим берүү сапаты боюнча бардыгын карап жаттык. Kıyım yok. Анда конкреттүү тапшырмалар да Sirkler, коюлду. tülöten, nalik, balik, gelöten, zor Бул tülöten. чаралар натыйжалуу Görür aldım. Педагогдор коомчулугун бир айынча чогулткан отурумда жаңы окуу жылына карата билим берүүнүн жаңы стандарты менен иштелип чыккан атайын программаны программа программа кийинки окуу жылына ылайыкталып сентябрдан тарта иштей баштаары белгилүү болду. Анда сапаттуу заманбап эл аралык стандарттар менен окутуу программалары да камтылганын Yazgırından Avudalıkta çok aşkını kırvadı biliyor işte. Чейинбеков биринчи Şavar dual uruttu ne? Oo 5-10 жылдын мурунку батыр болгонуңузда го жасайт элеңиз. Азыр эми барда. Vaktin biraz kalıp tutup koyabilir mi? өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылган болчу. Onsu dağ olan 83 yaşlarda. 83 yaşta Быйыл 84-кө чыгасызбы? 83 yaşta. 83-кө. Ötkünde oturup alıp 83 yaş doktor dedim doktor. 360 gün büyüttü. 80'de. 2 milyon turizm gün. Oy yo. Vay yeğenim, tutucu da kapıda. Өзгөчө кырдаалдар министрине караштуу Кыргыз гидрометеорология агенттигинин инженери Нурлан Садыр уулу жыйын Gününe катышуучуларына sredний 4 litrede su seman içetikende. датчиктер көрсөткөн маалыматтарды сайттан тааныштырып жатты. Ал эми Отыз тонна жеткен. Ой yo. Байкоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Алипованын айтуусунда бүгүнкү күндө абанын булгануусу нормадан ашкан жок. Буга күндүн жылып баштаганы себеп болууда. Атмосфералык абанын булгануусунун деңгээли бүгүнкү күндө төмөн кышкы убакытка караганда Şu an kış olsun ya. Benim doktor su sahtasında su yok. шамалдын жоктугу, температура Ооба кыш менен эле суу азайгандан азайып эле жатат. Интернетке Doğal чыгып. susu canım. 6 milyon susu. башка параметрлер Ооба. бар. Негизинен ушундай атмосфералык абанын булгануу деңгээли Ülkesi kambağal olacağını жақсы екен. Kar жаматында, taş yağsa da jata берет. Çöp salam diyor. Onun üstünden gelin. Al varmaya gitse o sası. Адис кошумчалагандай буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн дагы абанын булгануусун өлчөй турган жабдыктары бар болчу. Кошумчаланган датчиктердин жардамы менен кайсыл жерде булгануунун көрсөткүчүн карап туруп, ага жараша иш алып баргыдай дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бишкек шаарынын жана анын чекелеринин, чекеси дегенде Сокулук району, Кан жана башка ушундай массивдер бардыгында бирден датчик тургандай кылып мониторинг
тармагын кеңейтип, азыркы учурда компания өзү мониторинг тармагы бар. жакшы Бул иш стационардык болсун. посттор, Мм. 7 пост, Бекер бир болсо. автоматтык станция. Бул кошумчалап дагы 50 ачык болгондо тармак кеңейип, Калпак кадимкидей секин шек анын шаарынын төрт бардык туштап, четинен отурган салып адамдар койсо алар кийип алып. вирус боюнча Ооба. маалымат ала алат. Турция араны кийип алсаң кыргыз дейт. Колдоосу менен ишке ашырылууда аталган Ооба, бардык Кыргызстандагы Дубайга барганымда неме деп. Жакуш Айданга жетекчиси Канукпан Лао Өтө чыкканда кийип алып баштап кыргыздар таап алат. Тайланддык айымга Ооба. Кыргызстандын жаратылышы жаккан. Ал ошону менен бирге абанын булгануусу тууралуу дагы өзүнүн пикирин билдирди. Германияга турист күтөп менен барып, больница жасап жүрөт. Келгениме 3 күн болду. Бирок кыска аралыкта Ошто. бишкектиктерди меймандостугум Анан багып, кийин өлкөнүн мына жаратылышын 5-6 жыл болду. жана тоолордун сулуулугун Түртө өзелектейт калпак кийип. Германияда Билбеледеги шаарда кетмесler дейт. Байкеле дейт. Ким байкеле деп. Эки аяктары сактый, кыргыз болуп дейт. Анан бир мал, токтогула кыргыздар дейт. Ким бизди чакырып деп туруп калса, өкмөт жүгүрүп келип учурашып, кучакташып калды дейт. Мындан жамаш. Жөнөдө бар. Кандай качан келдиңер деп кыргызча сүйлөп калды дейт. Булганууга каршы аткарылып жаткан Десе Таласта Лелиполдо немистер жашат эле илгери. Илгери баа биринчи дүйнөлүк согушта пленге түшкөндөрдүн тукуму эле. Таласта Лелипол деген райондо бүт эле немис эле. Ошолор кеткен экен. Ошо кишилер анан Таласта жүрүп кыргызча билет экен. Ничего себе. Кыргыз мектепке чала окушкан экен. Анан орус мектепте окуш элек дейт. Анан баа калпакты көрүп эле сүйүнүп кетти. Кыргызlar abi. Биздин туугандар бар экен деп дейт. Анан түзүк жакшы да сураштырды дейт кадимкидей эле, биздей эле. Кантип өтөсүңөр, турмушуңар кантип өтөт деп дейт. Ушундай болуп атат десек. Эки немис жүргүлө үйгө апарып бир күн мыйман кыламын деп калды дейт. Кой мыйманын кой. Каякта десе 60 километр бир жакта айтты дейт. Кой эле рахмат анан кийин кайыр кошулуп анан саламат болгула, аман болгула деп кетти. Немис дейт, калпакты көрүп дейт. Лелиполдо районунда илгери Турцияда окуп жүргөндө бизди эмеге алып барган Таласка, ишке, сельхозработага. Барсак тамақты эккен жерге алып барып ташап койду. Жалаңаш студент балдар, кыздар. Анан мынандай шашлыкка сайып, шашлык сайган шиш бар го. Ошол шишти берип коюп, тамакыны ташап койду. Тамакынын кут ортоңку жумурунан тесет экен. Жипке тесет экен. Биз мынандай алып тестеп деле колубузду сайып алабыз. Анан баа местный катындар алып эле сүйлөшүп отурат, мынаны эле тизип атат. Башыбыз оорогонда папыр чекпейбиз, жаш балдарыбызда. Тамактын жытына. Анан кийин ушундай башыбыз ооруп атат десек. Бир 10 чактыбызды алып кетти. Бөлөк таап берди. Бригада. Тала экен, Мәкке эккен экен Мәкке. Ошол Сироско ооруп атышыптыр. Анан ар күнүбүздү бирден касыркеге отургузуп койду. Эскейлер. Мәкке узун ооруп. Анан ортодо бир кыйла жер калды, 1 гектардай жер калды да. Мәккени ооруп айланып келип. Анан бөдөнөгө эле көргөн, учуп жүргөн көрүп атканбыз. Ол немистер айткан жок эле эмески, трактористтер, немистер. Өздөрүнүн колхозу бар экен ошол жерде, Победада эле. Анан кийин бизге сетке берип койду, ар бирибизге бирден. Ошол кругка келатканда айдайбыз мүмкүн токтотобуз. Эмне кылабыз, бөдөнөнүн өлүгүн чогултасың. Касыл келип, до конца ташап койгула дейт. Бөдөнөлөр келип, чогулуп келгенде, Мәкке түгөнгөндө барып эле ошо ошого ортолукта кала берет экен да. Анан
Anan karasan port deyip, kanatın kesip ketken, moyun kesip ketken, yumurtun kesip ketken. Sekil tüsüne kaltağı sana aldı. Vay. Uşanda geçken et uşanda orup düştü. Ökü. Ökü örüp 5 kileden bödenen alıştı da. Biz yaşmanları bizim ne alaylı dediğine. Bizge mam çay birbirine tak gelip verdi dayatmış. Onu ceyeliyle bizim onu pişirip yeriz. 5 kilede kaldı tol o bödene. Vay. Vallahi. Uşunda görgüm neymiş derdi. Leylin pulları yanına kaçan gelgen deyip sorasak Kırgızca söyleşe, Torusça söyleyip. Birinci dünyanın soğuşta penge düşüp gelgen eken. Nikalarımı aldığında Oşadan şu pereselesi bol bir kaydagan eken de. Bana Mehmet'e Kaşgarkışlarçı koştu. Oşul Kurban Can'da atkanın cereken de şey. Bana deyin Dumgan'da Müslümansın Uygurlardı Kıtaylar kurban eken. Şu anda. Kurban'da kaçıp geliyor hemen gelin. Koy bular da Müslüman, Kaşgar'dan geldi Kaşgar. Kaşgarlık cer vereyildi. Kurban Can'da atka ergenken azık. Kaşgarkışlar kalktı. Oşular bir Kıtay'dan gelgen azık. Özbek olurlardı. Dumganlar var ya tündükte. Kız Şark'ta, Karasu'da. Şu Dumganlar o şamalda gelgenlikken de. 1871 bilen tizili. Şunda Kıtay'a koğan eken bunlar. Öldürüldü. Müslüman sağırdı. Bunlar kaçıp gelgen eken. Şöyle Kaşgarkışlar korkarlar değil mi? Bizde gidiyor. Sen bana nele? Katar. Katır. Jurnalda, televizyonda gösterdiler de lanalar 30-40 eder duyuyor var. Ciğeri az da. Ciğer az bolğon menен oyakta ciğer titriyor da çoğunlukla ciğer titriyor. Oşon үчүн ol бийиге ташы сала берет. Канчалык бийиктеген сайын ол дүйнөгө рекорд коюп мисалы. Ошонун жанында эле Дубай. Баягы бийиктиги почти 1 километр 900 канча метр этаж дом салса, этаж салып салышты го Бурж Халифа деп. 206 etaj ha. 100 900 канча метр, 1 километрге жакын. Оякта жер титиребейт да. Эч нерсе болбойт. Nuri'den biolası var o. Oşulardı semeletke salıp koyunlardı. Aparıp adırga yetmiyoruz deyip tuğut taralı adır kayakalı götürdük de. Varsak Pakistan'a apar taş attı. Ultrele 40 gün gidip. Pakistan'a taşıyanken varsak deyip. Qandaysың? Қалай саржай? Жақсы. Ұйқылық болса, оны сізбен ретіме жоғыр етесін. Жақсы болып тұра. Оғал сүйіндім. Жақсы болып. Deviller ketken mi? Olur ketken. Tekisini. Кетішті бе? Tekisini ketken. Şu var işte atat. Özü ütüyle atat. Öyle qanday? Ketip tutasın bak. Сапар қарады. Аяққа жөнөп атасың. Катар деген бар. İyi Katar'a o. Arapların da var. Bizge жардам берип. Мен кыздарым ошого фондко табыштым. Тек акчасы келбейт. Фонд бар екен? Өттү дедилер, фонд бар Катарда. Өттү кызыңыз деп 1-2 айда төлөйбүз деп 2 жыл болду тапшырган ба. Теге дайындап. Onda şok geldi. Паспортумду алдырып деле, паспорт менен өздөрү алып алдык. Жа, андай болбойт. Onda şok yok da. Civar otelerde. Özür
Жоқ, ошоға менин паспортуму жөнөт деген. Ofisi kayakta ekan ağabey? Офистин ошону билиш керек болду да. Олар siz kim arqылуу тапшырдыңыз Мен Ахметте? мектепке мурдагы жылы ошо мектептен катар эмеге арабтарга ошо жардам берет экен, атасы жок балдарды каттагыладан мектептен каттаган. Анан бизди чакырып бир тоннадан көмүр Айбикеге куртка, ботинка, шапка берген. Дагы документ тапшыргыла 15 бала, 60 балага берген. 15-иңердин документиңер жок экен деп анан мен экөөнө тең тапшырдым эле. Ошо мектептеги ана алма экелерден да башкалардан Жок, олар билбейт. Быйыл анан былтыр 1,5 тонна көмүр берди. Быйыл такыр эле иштегенбиз. Анан өткөндө ошо октябрда звонок кылышты эле да. Мадинадагы Айбикем өттү. Ки ошо звонок номери бар телефон номери? Ошодан да бир салып Албайт го. Албайт а. Билбейм Onda zor dese var. Tecrübesi var ekan. Анан өткөндө жаңылчан аким акамыз. Кошунаңар ошол да баласына тапшырган экен. Ол ошо банктан карточка ачып дейт. Ол бир эме кылды да алсам 11 000 акча алдым дейт. Одон кече жакында ошол жерде Ошто бир катта магазинге 4 000ден эме талон берип дейт. Балама 4 000 кийим алдым дейт. Анан угушума карасам биздин көчөдөн дагы о эмеси жокторду эле жөнөтүптүр. Катардан эмеси. Onda böyle rayon boyunca böyle. Ол 11 000 алдым эле. Ошол номерине чалып берген, ошол номерди менен сүйлөшүп кетсеңиз. Анан меники жеп кой дейинсем ошол биз тапшыргандардын баардыгына эме келген экен. Ошо айтышкан экен. Паспортуңарды жөнөткүлө көрүн деп. Анан баардыгын алып дейт го. Onu tegiz gerek de mi? Бирок $50 эме иштеп да акча. Жакшы экен. 18ге чыккачан төлөп берет экен. Билбедим. Анан кечеги арабтар үй берген арабтагы кече ошо 10 000 берди эле, кийими жок, жылаң ачып отурдум эле. Тургандар майкелери жыртылып. Эми болот деле кыз берем деп карабай койдум эле болду. Анан барып эме болуп келдим да. Үйün görsün diye. Жок. Бар элексизби? Бар эле. Күлчүн берди. Valla Открытый кылып анан Открытие кылып турган берет экен. Başbulat'tағы үйлерді. Ана биздеги Назгүл деген Абдазова деген ошол да күйөөсүп кетип, бир он балдар келе чоң аз балдар 2 баласы бар. Ошол кам тийиптир. Меники 3 баласы. Эки кызым элге тийди. Менин 3 балам ушулар 3 балам бар десем, мени текшергенди эле. Жок, үйүңү текшерет, холодильникти текшерет. Мен угалып таң калдым, сизге берип да жакшы болупту. Деди эле. Анан мага баары тийбесе керек. Үйдө кирсе холодильникти көрсө, ошону айтам да. Десем арабтар басып берген жок. Ошону айтам да, сиз Birileriga ayttılar, qarad dep koy. Жок. ана сиз ооба, көргөнгө айтып. Kırmızı ravat bilen atanışatты. Атамаш айтам, Качан? конечно. Yoluna sünderimiz. Ооба. Жок, бир күнү өкмөттө чогулуш болуп өткөндө акимчиликте. Сенчи мартта бир айыл чыгып алып айтты, акимде айтыптыр. Үй коррупция болуп кетти дагы эле. Анан дегенге биз иштеке билбейбиз, ону арабтар өздөрү берип, өздөрү акчалай жардам берип, өздөрү кирип, өздөрү көрдү. Биз эч нерсе дей албайбыз. Муну арабтар. Эми пешен экен да, ошо пешенеси барлар алды. Анан бирок на самом деле туура эле, бирок анандай сатпсын бай жетим кичине. Жо мен өткөн батка мен азыр ана үйдөн уже курулуштун жарымын Адамбайдын баласы алып алды. Canım. Ооба, баягы 2 курулушту. Бек уй камагандан бери ошолго бөлүп берди. Korpusunu aldı o. Менин үйүм да ыйлешип атат өлкө менен. Ой. Анан бирок мен Ой, сиз үйүңүзгө тийбейт. тийбейм деп. Canım ekaya vardı ve könde О, kaldı. талант экен. О, талант. Narkı çatlayan. Сизге берет да кичине бир жерин. Adam bayalgan. Ошону курулушту баардыгын алып алды. Жаным кайнагама берип алды. Кайнагаңыз документ сакметтеген күчтүү эле ошону. Убагында кылбай коюш. Ошону. Ооба. Ötkönde jasadım dediler. Жок, издесе эмеде Адамбайдын атында чыктыр. Ахста. Азыр о балдарына деле Адамбай өткөрүп документали мынандай чукса Адамбайдын атында экен. Балдары өзүнүн атынан өздөрү эле документ. Атасынын эмеси жок экен, тил кат. Мисалы бар. Эми өткөрүп берем деп тил кат берип, мисалы сиз деле талант өткөрүп берем деп бересиз го, мурас катары. Ондой жок. Бирок Анан кайнагам деле раса тирешти 2 жылдан бери. Анан муну чагында баласы сот болуп иштеп өзүнө өзү чечип алып атат деп эле арыздана берип анан акыры же бир элесиnden жок. Ayağı tiydim o. Мына мени аборт кылган жок.
kaç keken canım var. Oo. Öyle kız, nazar. Hani yoldan mı ne yaptı? Onu boladı sen. O Şu an sizin uyuğunuzun kaydı ile şöyle tutar. O şol benim tüp gidip de. Bak kuruş yol var mı üstüne girgen? Getir kal. Büyük et. O şol yoldan tüp düz Yok şunda naklı tuvalet ne şey. uyuğunuz ile şöyle tutar. İlişik geldi. Öyle sen nazar tarafsan. Ne iki tarafta da. Elde. Ana biri uyuyacak da bir olsa tuvalet çaktı Allah diken. Mağar şol bir Tuvaletten ülkesinde o dağılır. biri uykan ağlayın dedi. Şal. Yok siz agorot deseniz agorot benim. Ya oyuncak derisi tam. Bir yok. Solcakta bu. Solcakta bu. Ha, tuvalet. Var çukurulu uykanağı var. Yok o. Ben buna kaptalım ver kaynağım. Kadar şeriden bitke yer verir mi karbonatı? Anam piyamkadan bir iki kişiye bir daha yer bölüp verirdi. Ne oldu? Kaynağım. Piyamkadan bir iki öğüne yer bölüp daha. O şeyden mi? O şunda kaynağıma verir ki yaktı. Alt çoktan ver etken. O şunda men tuşuma ek ütüşüyor toşa çağında. Koşlar olup bakmayın. Mağripte büyüm almasa. Uyuğunuz Mas hal tuvat biletken de var. Bir cırı maspol mağa ettiler de. diye. Burttırıyla maspol ettiler. Bunu yerde adam bayının balası. Nemesin tövbe ağlı atar. Siyaga bir olsa başka çaktan üye alıp verem dedi. Anan boktun sığır ceptirdi o şekilde bile. Odan o çok salam desem etten de. Uyuvakkanda o şey kötübekti. Yok olacak kaldı. Belki. Belki uzun koru olur gitti. Yolun boyunda uylar girgizgen koru. Olamış adam ve ötüp gitti. Makbiralı menen ötüp gitti. Vay ya kipalık ya. Bu akşam buzuk buzuk Lan alıp balgan alıyor. uyukamagan Uyukamagan belki mine kaldı oldu. marketke. Ol kaynağıma aldı. Hem uydu bana çöpçü içücerge bir oşak uykananın ötüp buzuk. Narkına hem bir yakık. Bir kısma büyük ise. Ana baya canımda bir sücer tiyer sürdürünce. Anan men öyle meleğer olacak murun oşal yerden burluk etetiken seninkine tiyip degenin olayma kısa var. Büyük altında döndürdü tüzdürüp bayağı almak gelecek jakta tüzdürüp dur oşaka kaçık eksen oşa diye öğrenmeli de bir jakta al olsa desem olacaktan mı olacaktı göz çenem karasam bir 12 sotuk çirken de ya iki var tuvaletler talaş biz düğmeyle şey Alt sofra böyle bir etkende. Belki bir piyamka. Sizin yüzünüzde Bizler kivem deptir o. Biroq bunlar tuvalet çaqtaladık şu. Ana oşonda mene ağam dedi. Tuvalet almaktan. Bir tuvalet salp edip koyarsan ne? Yok, salvasa mene tüzde tuttu. Bir jak tarafta. Kaç kapaç geyil. Çekesine uykana. nar kıymayacaklar. Uyak kaynağam. Daha piyamkadan bir iki adamga yer vermiş. Şimdi talaşa rakırına kaynağam berse bir ölüp kesin içine. Adam bayına arvağı razı olsun işte. Muslan geldim dedi. Size bıraktı gel. Biz çakırdık bunlarla. Ha? Cingen çakıldı. Ben uluslararası özü gelgen duraydı oturayım mı? Bugün çok olursa kişine şeyden. Cetlen olup Aşlar Dağı'na enesine Kur'an okup çoğu ana bir yerde işte gidek bu. Vay vay. Aşağı. Ana açtım tuzu görmedim ki ben orada. Yok da. Uruz olur. Şunda var. Şunda var. Recep ayında soğuklardan alayım dedim. Ol kay. Kaç söz geldi gelip koyuz. Müşteri alalım. Ha. Müşteri alalım. Şimdi niye müşteri olattı? Yine ait vakti bile. Niye müşteri ait attın onu söyleyeyim. Niye müşteri lan? Tas niye müşteri lan? Ha. Niye müşteri? Ha niye istedim? Onu tutuyorlar. Türk bile. Ha Pakistan'a taşa koydu. Pakistan'a. Pakistan'a 40 günde taş attı. Ha. Taş attılar bir 40 gram su sığdı. Ayağımız. Kum. Ona değil çatırın işte su. Ona suları değil. Temiz yok koy öyle bir böyle değil. Dikel var değil. Adam bu 40 günden var cihirmez bu okulu başlattı. Yani 40 gün kaydağınıken cihirme bu deri detmeyi belkileri alıp basıyor. Pişkek var derler diyordu. Otursam da göçürüm göğet gerge değil. Oo. Oturacak başka salma yok geldiydi. Gerge de sonuculuğu deydi. Üstelik canlı olasın deydi. Uşakta, uşaklar yapay canavar Yusuf falan da. Yaratılır şey.
Oşun için India oşo Pakistan oşun eken de oşun için Kapkaralı. yerleri kara. Ağaçtan ulan oyaktan 60% musur bulup etken. Suları, dengizleri dile ben mostun aldığı yemi bir most bulup etken. Çoğun dengiz ağlı tutsa mesela. Yemi oşon jegi çık musur yemi. Öte kirpelin adamlar bulup etken de bular. Beti onun dili cuvay. Beni araç. Beti oğlum dile cuvay oşon sas pas öyle. Ana bayağı bireyim bat. Altıraklar rayon doğru devre. Cerpedene su çığı boşaktan bayağı kişi tazır açı çağırsa. Çınayla yürüyüşet de ıslıktan cıga patin gelmiyor mu? Ova. Tutu dile kapkara değil, öz dile kapkara değil. Yirkinesin değil. Buna otsana yumuşak. Yok men atayla jerip oturup yedik şu an. Uyda jatıver, uyda oturuyor. Ne okat kesin yumuşaktan değil, taza pat. Yüzüne yattın mı? Yanvarda geldim mi bayağıda? Hı. Yanvarda geldim ben yüzeli olattım. Baskılık koyuyorsun hiç. Ben gülük kol var var. Ha burun kuday bolganda ondan жерде жашайт элем. Мына жака деле көп неме болбой келебектим да. Ben ne yakın geldim görülüyor otaske. Ötkünde kıltır. Ana oşun sement köprüsü var çok. Ha. Şunlar canım. Ötkütmese belki nehir geldi. Ha. İlham ağında Ha. kutkunuya giremez ki. Ötkülatla karap durup kaldım uğraşıp gitti. Ha. Bunu yaklar gel. Setkasını törkület kalırken. Yitire salsa çocuk etme. Nehir görülex mi diyor. O gelin kayıp gitti mi? Bu nehirleri karap esme olup kaldı. Appak öyle ki vardır. Eski büzağısı. Buna kaloriye kılgan sebepleri olaylarla olan da. Anglia, Portugalya, İspanya. O şekilden gelip parakodlar gelip getirdiklerinde usulü kıyla biz karanın madeniyat olurdu da söyledi. Gelip geldi. Hazırlan men boyunca da deniz boyunda onlar kıyla ona Japonlar, Koreliler deniz boyunda onlar öte müstahap olurdu da. Parakodlar gelip sürgündürdü. Bu ayaktan Avrupa'dan tamar gelip bu ayaktan bizimkiler Orta Asya'ya koruğunda olsun. Hiç parakot tükürüğünüz yok. Ha. O eski oluk be Kur'an. Aldırıp bir de biraz aldırıp. Ha meniki Şu an daha para kaç? meniki böyle basıp oturana gel. Sürükten beri görüntület kolundan. Ha o bacamikini sındır öyle. Sındırtıp kayran uladılar. Az yaxşı olup ketdi, az şıpılaştı. Men putumun temirini alganda ayneke koyup alıp aytып atıştırdım bir bela şu bir bela deb aytып atıştırdı. Meni mesini yerden de bildim. Şa жерде алып атышты. Ayneke koyup alıp. Bayağı nokkulesi onu aça koyup cambasını aralap durup kayran atsa. Onu birikip kalgan. Значит, sök, Ösep geldi. Birbirine dalga geçti. kandın grupması da dal gelgen. Oşalar bir bala oldu. Siz de kaldınız mı? Oşol ayal ha? Kova. Parça değil gayet. Siz aktarın ben işte durayım. Kança yaşlar? Başka şey taramış var. İşte kaç ayınız kaldı? Ben turlayayım. Benim demelenci tamam basınçı beni. 3 yaş geçiyor. 3 yaş kaçayım. Yok o çayın çıksa olur. Hem casık. 저거 체인 çıksanız bolupdur o. Ha, bolu. Bunu geldi o açacak. Hazır medisina koyduk. Ben arkamdan 5'ten barbasın.
Bala milap. Rossiyada bir Vraçlar vermesine ÜBTC'de otursak. ÜBTC mıkça. Bir programist varında yemek Nerede kalat doğru olur görüyoruz. da uğraştık yani. Men olarga назначение жазып берет. Аргентина, Армения. Şuradan neyim olamaz. Мен ошонун башын Косо. Италиялыктар Ben hazır ушуга барып эле турган эме болсо деп атышты. Алар күтүп атат да, уну запчас болбой атат. Бир авариядан ошондой каны буруп атып түшкөнсө шарт алып барып башын которуп. Çınar demana cana kamadım. Тузкен. Ben polar tüttünü жүрдüm de. Seriye bak. Emni kıldı siz bana asal menen bağında kılsak. Açayda çak verdi. Şu meni jattı, dünya olalı dem Gülçe'de. verdi nazначение. Gülçe'de var ya. Zerikende jata turgan nesek. Aytdım ben size. Kutuda başımız doğurtpağım deze ketip kaldın desin. Bolbay. Kardiyologiya ketip Evkam söyleş, Altınbek mesaj talap söyleş o aldan. Yok ana sen diagnozun ne oldu çıktı? Diagnoz böyle. Jürek tek şey. Men jüreke jattım da. Yürekte iki aparatga teң saldılar. Yürekte opşiç böyle diyor. Anan meniki uşulda davleniya Ekonomide başladı yolar. iki çıkıyım orit, jelke orit. Aytdım onu sana. Anan gıcalat kılat, oğuz çımırayt oşonda anan. Oşonda da. Reçinde şunu rassa o yemin Özbekistan vraççısı. Trambalgasına başla. Trambol. Oşa bunlar yelken talayıp dursa oşa yer kısılganda Jelken kan başın bir jene şöyle var. anan iki çıkıyım, anan oğuz çımırayt. Yeri göz uşkada başka vurgan yok olsa. Oğuz çımırayt anan oşonda davleniya kötörülüp. Ne? Ne? Meniki jelken Anan ne gıcalat kıldı. Staj kılış керек. O çımırağını ne? Anamçı. Buna Бирок анан бир жээнин баа айбек сенипчи. men trambalga Деме тага менен ham оозум чымырай берип чеснок жедим эле. Бирок чеснок жесем ошо токтоп калды. Sınıf çeyreği adına kalka dekmiş. Ачык жегенде ба чеснок Kandaylarını жегенде. da aylandırıverir. Böyle. Чеснокпу? Sesini kanda aylandırat da. Jakşı aylandırat. Çımırağın demeden ele olur. Айтырганды кичинтайдан алып ке десем, чеснок алып ке. Ачык кылып жейсең. Allergiyadan olur. İlgeri oşa göre çesnok çekecek. Allergiya bu. Çesnokta nangaşma boğulsası da. Кадимкидей 6-да ошо намаздан окуп деп атат. 6-да кадимкидей өрүп тургузат да. Анан эле турганда İlkonda arkam var гыжалат eken de. эшик бешикке басып бая кылып келгенден кийин İlkom сырт кайта. Neme sorarken de davleniya var. Esteğim var. O şu esteğim Altıda. bile. 6-da Cingir turguzat da. gendeymişler. Kan koyulan Okusan. Davleniya. Esneyi